kumsang khajakua somsari le pathum October thla khan Middle East kan ti Israel rama khuan indon rap thlak zet mai hi a chuak peka chu indon lo chuadan chu hetiang de hiani kumsang khajakua somli le pariat Israel in independent an mudon khan UNO chuan tuna Israel ram lo ni ta khu Palestinians tenen in phelphok mai tur khan ruam han na a han siama hetia UNO a ngai tu ani don tumpo hian Arab ram te hian lamtang an nga zok na samai sia Israel palai te chu an hlau thong khop mai Palestine tenen ram chu in phela aminga ram chete tal nei ve chu Israel te du thu samani vote an lak don nia UNO Assembly Hall an han lut tur chu David Ben Gurion phei chu atap chuak hial ni nan soi ma se UNO chuan November ni somni le pakua sangkha zakwa somli le pasaria chuan Partition on Palestine Resolution chu apasta Israel chuan mani ram ani ve ngei turani ti chu UNO thutluk na anita Jerusalem ro chu sa khosang lian tak Christian Muslim le Juda te mun thiang hlim ania wangin UNO nuaya omri se tiania Israel shwai tu te chu an lom maya kumsang ni don lai an lo ba bai na chu atop don ta hian an thria ma se Palestine Arab lam hian avai hian kanta turani an titlat maya Arab ram sang te chuan an fui sau maya chuti lain Israel te chuan independent puan ngei kha an tum het ve burbok si kumsang khajakua somli le pariat me ni som palia chuan World Zionist Congress President David Ben Gurion chuan independent chu han puang ta dup maya Arab ram tang rual te chuan an nui zat ngei mai a chan po chu hun lai chuan Judan ham dik tak chu Israel rama maktadoi khat or chau hi an lom sia Arab ram mishing maktadoi zatel te chuan nuai chimi le ngal mai an tumani he hun laya Israel sipai ho tu te chu Isaac Rabin Mosi Dayan te ho kha an nia an fingin ral rel an thia me maya me ni som pali jinglam dar khalle a chan vea Syria sipai rual an ron lut ngal huma atuk le loka Jordan ho chuan independent lompuin an niom fashan hian lai pui lianin an ron kap ngal chur boka Israel sarkar la chuan sipai pa ngai po an la nei lo volunteer ero noi khat sing khalle sang sari an nei ani Arab ram tang rual chuan Israel sipai te chu chuchimi vek tumin asiruk la tak meu hian an ron be ngal mup maya he indo na hi independent war an ti kha ania anin be na sari abriap ngei mai khovelin do pui pani na zo hlim deuh hlol kha alania indona wangin ram tam tak an tuchia sarkar thar tam tak apiang boka mani ram theu maso na ngai toin an buai veka Israel ram thar lo piang ta chu abole maidonem tin khovel sarkar tin te chuan an ral thlir top mai ni hein beina hian Israel volunteer sing ni le sang sari lion thia Arab lam phei chu nuai khat chuang am thia ni Arab homin Israel ram thar nuai chimi an han tum ngot mai chu an rinang le be se dan ani ta hau lo mai le Arab sipai rual te chu na satakin an soi sata shep maya chu mai ba ka Jerusalem kho pui chan velai chu an lata maya atoi zong in soila an sabji nek mai ani February tha sang kha zakwa somli le pakwa chuan independent war chu alo top tariani Arab rang tang rual te thenlung adam theimol lo kumsang kha zakwa somnga le panga chuan ai gopta sarkar chuan Strait of Tirana Israel sumdong long kalphal lovin an khar ta mi amaya tharum manga honangai kumsang khajakwa somnga le paruka chuan anin bele ta thut maya hemitum po hian Arab lam chu mual pholu tukin an tlom le ta hei hi Sinai campaign anti thin chuani kumsang khajakwa somruk le pasaria asiruk la tak mewin an ron be ron le ta hei indona phei chuan ni ruk chung lakin Israel te hian an ching chaw der maya Arab tang rual lam chu le khovel ria ta jak ngoin anom le ta ni October war chu henghun laya Egypt ram politics thuin chu larber chu Israel kanwai chimit vekang ti hiani Israel do ngama piang chu tling tur ani mai Israel chunga phubalak chu an thlel ngoi mai ni kumsang khajakwa somsari in thlan puya chuan sipai cornel rorum zet mai anwar sadata chu thlan thlin aloni ta Israel do chu atumna sangang mai Russia la chuan alo phur pui maya Arab ram sanga chuan aral thuam chuak thar ber chu
man tlom te in a leitir zung maya arab hola chu oil nga ram an nia an house mai sia an poisa te chu ral thuam leinan chuan an han uilo mai khopa a leitir tu Russia la chuan an ral thuam chia piang chu athar laka thlak char lo tiam zui bok nen a siruk la tak mek mewa be pui thlaka Israel ram chu chut chiat vek chu an tum ta ni October thla ni ruk sang kha zakua somsari le pathum kumania harmon tlang le Lebanon tlang te chu phawang ni chuak chuan aron en sen rui maya heni hi juda ten an ser sual thupa choina ni anti ni ania hemini hian judan ham reng chuan na an thongai lova akul muk zual phei chuan le khathon chiar tangial po an du lo reng ani cho an ngei mi a ti sik tangial po anin du lo Israel ram mi mardor le sarkar office reng po an chol thup maya radio le TV station zong po chu an chol thup mai ni diktak chuan hemini hi chuan Israel ram khu athi ani bermai athi ani lo vek poin mithi tur mar phu po mu zo to lo tluk vel hi an ni nula tlangwal te po hlim lob bol na lam reng na chonin sinagog lama chong trai turin ankal sunga chuti ankal po chu ngui hmuai mai hian ankal ngu mai ni an sual te sima pathian hne na sual thupa an choya lungai taka anom ni tila afia berome yom kipur ni hi chuan Israel ram khu anung fei ani bermai Arab sarkar tang rual chuan le hemini nge mai hian Israel chu be thuta chut chiat vek mai chu an lo tum reng mai chu ni in chim thang lama tang chuan Egypt sipai noi li le si nga zet le teng sang thumba ka thlona zaruk som ko le pasari lai mai chuan an ran be ta thut maya he ngot po hi indo be pani laya El Alamein muna German general Romela sipai le Montgomery sipai rual belkho mai po khan an tam dayani khami chum khan German lamin teng zanga le England lamin sang kha zanga vel an mangani Egypt sipai rual chule sinai thaler panin an ran thok khumup mup maya Suez Canal ron kan sau sawin Israel ram chung po chu ron phingchil rep mai chu an tum het hle ani hetiang hun hi ala thleng ngei don ti siain Israel rel thiam Barlifa remruat danin Suez Canal kam tluan maya hian petrol pipe an phum tluan zui maya akha tokin Suez Canal a chuan pipe mang vekin an la peng thua maya melma local huna chung petrol te chu Suez a chuan an phu chuak zur churanga an bomal pup mai dona meidila achang mai dona ni hengba ka hian canal kam tluana chuan Barleaf line an ti Israel sipai kulrinom el tiang mai chu an siam tluan chuak zui mai boka chunga chuan sipai zarukvel hian ral an veng ru khiau rengani Yom Kippur ni jinglama chuan Egypt sipai rual chu ran pango zial tamup maya Israel ral veng zarukvel lektan lodan ngai na anom lo an petrol pump khol chu an han her nung ta hlur maya ma se ama zan lama khan Egypt military intelligence ten an lo sharu kar mai hi lo nia ama zan lama an tan chum veka an lo hno ping vek mai chu niin aman tlak ta lo Israel sipai te chu man an nita Egypt sipai te chuan elsen tak hiam Israel flag te chu an pot thlerin chilte an chak vela Barleaf line po an ron man ta hei mai hi ani lo ri room thila tin midla pascal khana hian Israel te chuan kul nget lutuk mai an nei boka chu po chu Egypt sipai te chuan an ron ton tlang tapur maya Egypt sipai general Sajil sa chuan alar pha vet ngei mai Egypt radio le TV te chuan kan sipai huai sen te chuan Suez Canal an kan thlatwa Barleaf line le midla pass te po kan sipai ten an lata Israel sipai tam tak man an ni tin an puang tamaya Egypt mi pui te po an phurin an hlim ngei mai General Sajil chu an fak lui maya Israel General Moshe Dayan ain aro pui zo kan tia Cairo kho pui chu nulat langwal te chu ko thlera te tlan chuakin Israel boral ro se an tia an hlim mai ni ma se Israel General te chu an tuma tolkir to lo tur ti chu an thuro lum ani veta thaler ni sensan hoya chuan anin kap ta si amaya vai vut khu nen silai khu le bom khu te chuan van sang taka para chuang lu amaya ni heti laya sinai thaler chu cyclone thlipuin anoi tai mo ti tur hian a khoding mup mai ni
silai bom le thlona tla thom te chu ari thum hum maya hei mai hi alani lo chim lama tang chuan Syria sipai nuai ni don lai te chuan teng sang kha le za thum thlona za sari zet mangin tawrua ho turang mai hian an ron nor thim khului mai boka Israel sipai ho tulian te po an mangang man ngei mai defense lama thu nei tu lian te chu anin mukhom rup maya atom bom man mai te an tum udut mai ni Arab ram tang rual sarkar som bathum don lain an ron bei ani boka alu hai thak le ta veang he hun lai hian Israel rama mishing makta doi nga po anom tling lova Arab lamla makta doi za chuang fe an ni si khovel sarkar tam tak chuan Israel ram chu nuai bo ani tak to ngei don ani hi an tia ma se October ni som ni le paruk alo her chua meu chuan Syria sipai rual te chu an lo nor kir fe towa Russian athon deuh thua apek anral thuam tam tak chu dim bak sak lo hian an ka chiat sak boi maya motor le sipai man ruwa phur tu lir thele teng tlan tan chia te chu thlon hamangin an bom zui popa teng le lai pui tam tham tak chu an man sak boka Syria sipai rual chu na sataka chu chiat an lo ni towa an teng le sipai thuam phur motor rual te chu mun tanga an kang khuvung towa Damascus khopui po kilometer somli lekin an naita Damascus khopui chule Israel bomber wal chuan an bom ta hum maya chimlama tanga ron beitu Egypt sipai rual te kha thuang thumin an lo thoka nuai ni lai chuan Suez Canal po an tumang nge in an lo kai kha nia Israel sipai te chuan nung tol an tum ta big I kho ta silo chutia thlale ram ro ni sarum rut maya anin ka mup lai chuan General Ariel Sarona te ho chuan an tlan tlang ngal purpura Suez Canal chu an kan thlave thung ta hetia Suez Canal an kan che hian Egypt sipai that army ho supply kongpo an dang ping ta chi amai ni Israel Defense Ministry atangin thupe ka lo thleng ta Suez Canal chu kan thlama ula mathar la tho hri su sipai kan hek lutuk ma se General Sarona chuan chung thupek chu bo chia in Cairo khopui an panding tangat maya ai gopta sipai cha khai lak na kong zong la chu an dang ping vek ta box si Egypt sipai ho chu le thaler ni sen san hoya cho le tui ngein anom ta thuap mai ni chutia Sarona ho ten Egypt khopui Cairo teng rual nen an pan ta hum mai chu ama kar loka Egypt mi puilom te chu an thlaphang le ta maya Egypt sipai rual that army la chu Israel sipai te chuan an dang char tareng mai nen real drama thi mai an lo mabak ta hemichum hian alom Israel Defense Minister Moshe Dayan chuan General Israel tal anena ai gopta sipai ho chu thanmang vek tura thu alo pek ni ma se General Israel tal hian za angai ta ni Egypt sarkar chu an sipai dan char ten hena chole tui pek phalna dil pui turin ibeno chu an tao tangot mai ni khatia Israel ram zong are thuap lai kha anen thatupol Mossad anti ho tan chuan an beng chit ngun ber lai alo ni an yang chu khatia an ron be tur te kha Aadhaar card minute nen lam an lo she fai vek tho mai ma se chu tiaram pumi mal le sarkar sebel re thu mai chu thok le khata han chi chuang ngal thu thei ni bi khek lo soita kangin Israel sipai ral ma tong te chu an tol ta hun maya Israel ram chunga hotel nei tu pol ho chuan sipai wak vel tan a thlona chu an pek thei thu an puang ngala mi malbas le kar te chuan sipai chuti reng a thlona an phur thei thu an puang sup boka dam do in te chuan dam lo le kang deu chu chuain sipai hliam tan khum an ti ruak zung boka Israel radio le TV program te chu an tinung ngal veka Israel le Arab Indo a chu atak thu an puang chuma radio ate chu an thumak sak tak intelligent lamtana thuruk sipai chuti ko niom tak an ti rile thu thina mi paral kap chok turin nulam hel tak te chu sipai mun nai ber panin an tan sunga damdoi na te chuan thisen petur anin tlar ngal pet put mai ni hetiang hian Israel ram thilek marphu det mek chu dar kar somni le pali chungin sarkar pian tha thasalu tukang mai hian anloin peile ta ni ma se soita kangin mar lama tangin Syria sipai rual anlo tle hum maya kho chaklama la Jordan Iraq Iran tang rual anlo thok mum boka chimlama la Egypt sipai te chuan Suez Canal anron kai ta mum maya Egypt sipai te hian silai makdang lam tak
kotlang ringot mai hi anranak ferfur maya heng hi Russia ral thuam thar lam ber teng le thlona ka na mishal ka chuanna alo ni reng maya Israel teng le thlona te chuan an tur na sangei mai America la chuan he tiang lam ral thuam hi ala pe ve man si lo khovel sarkar dang te chuan Israel ram chu aboral tak tak ngei don ani hi an lo ti mana Russia la chuan kalam tang arab an tlom mual pho jing to boka tun tum chu han soi sa ve de ro se ti niom tak hian iwen ola ma reng ka anang du lo ma se soita kangin Israel pilot tele teng pu te chu an huai sin maya Russia ral thuam thar mishal bum dan te chu anjir thiam thuai mai October ni somni le pali sang khazakwa somsari pathuma te chuan Surya sipai te chu annor kirin Golan tlanga te chuan an ching shep to maya Egypt sipai ruala chu cho lo tui lowin thaler ni sa huam maya chuan an lo dang charin an teng le motor om khawrwal te chu mun tina nau pang in khwalem na man ru a pai darang mai hian anom nei nuai to maya sipai thi le hliam te chu boy som tu bo om lovin an let koi na sa hleya chele tu reng an lo om to lo Egypt sipai ho tu ten Suez Canal kan an lo rel kher chu an in chir ngei mai heti Egypt sipai ril tram ho chan tur hian general naman le a ho ten an ron be chiam maya ma se Israel sipai te hi lungbang sutang tral an lo ni ta hemi chum hian Russia chuan an ral thuam thul khung tha ber nen Arab ram te hi an thuam takna atir lama han tol deuh ma se Israel lambok chu ne tu an lo ni le ta zoka Russia ral thuam tha ber te chu an man sakin asiam dan thlengin an lo thiam pha ta ni hetian ne tu tur zoka ngai an lo tlom le ta hi Russia ram shoi tu ten an lana maya an sipai bu pui ne na Arab lam chu pui lo mai an tum ut mai ni an helicopter gunship dual khat phei chu an che chuak man nin an soi heng hi America in lo sia tin president Richard Nixon point an long sipai rual le thlona pol ho te chu in ral rin na mor tong ber number 1 a turin thupe kalo chua ve man hialani Indo pui cho chu ai chuan ti in heti laya America Secretary of State Henry Kissinger chu Moscow a thlok lutin Mr Brezhnev chu aba thlem dai theita aniang tlema USA le USSR te chu thapui mangin anin khoi noi lo chau anie khati Arab tang rual an lo tlom le don ta ka khan USSR shoi tu Brezhnev hian America president ne na hetiang deuh hian lekha athon aniome Middle East boina chungchanga remna tluan tling om theinan sipai thon ve veila tilam hoi hian athon aniome chu Pentagon lamin hanan ngai tu ta CIA report a Russia helicopter gunship rual khat chu che chuak mai turin anin pe hle to angin report alut ta boxi America hian ramve nim konga thok tu reng khu chinga in a thena panga na Indo chu hona sipai ko mai tur palina chol mang mek pathum na sipai om mai pani na thupek mu vele in sing sanghal thei pakhat na sipai ra rampan tura in pe reng te hi khatia Russia shoi tu lekha an mu che khan Israel le Arab Indo mai zong an mu nom tham lowe mai keini hi in khoi noi chui lo ang an tina tlukani hei wang hian President Richard Nixon hian asipai rual thlona sipai long sipai le army te chu in ral rin na number 1 a turin thupek a chua ve ta ni in an soi chu tiang alo ni ta ka chuan Pentagon a an ral rel na huna chuan Indo pui lo chua huna malak dan tur an lo duan lok to computer an da diam mai chu an her hong ta bombar walin Russia kho pui an bitum tur theule long sipai te point nuclear bomb manga Russia le alam tang te kho pui le sipai hun pui an bitum tur theu sia tir ngal an nia B-52 bomber wal po van sang lama an thlok chuang hala thupe kan hu vele an target lampan mai turin Pacific le Atlantic di pui chunga te an thlok kwal hoi mai ni in an soi hialani hemi chum hi chuan America hian thal a thla man teu hle ome kolwara po awang lai tak kha ni boka NATO le America lamtang sarkar tam tak po an lo in ring thum mana Indo wa chua vai chuan nuclear Indo na ani ngei mai don sia khovel sarkar dang tual toi sarkar zong point thodep de pin an lo thlir ringot mai ni